Ki tikale bahasa mak kau le kawan jenengan. Terus nyemak mangken Dewi Anjani dek talaga panika. Tak oning cek talaga panika kadadiana cupu mane astogino. Terus araup mangken aup-raup mailanga rasa kaso rasa lempo. Saampun araup sakalian dukale telokale. Mak oning-oning jugen kadadian ani. Elang mangken bujut ke Anjani Seratin, oning-oning jugen abujut setong keben. Motak sejuba bujutepun. Ay, apa ya? Boh, Apa le? kenapa ini kok? Ya, nama cak anu lah cak celiku. Ya. Bareng. Ih, Romo, apa saya lihat tak kerjot. Oh, kenapa jelas Romo? Jadi mau kabeh ini kok? Iya. Dinaju, mak abujut tarakan ini kok. Enggak kok. Buru ulang mulia. Betul, buru-buru awan. Entare kak gareng. Betul, lu tina kiyo tiap. Suri kak boleh entare jika nape dinaju nape benih kan kok. Iya. Tina ko antara. Tinaju aja nih. Apa gareng mbak nama cek beriduna. Hatang kok ki arau tak mareh. Bah. Mata beri dua kau le tinaju mangke nadimin. Pancinengane kalastarena arau. Loh, nih kabone se sa pantes sa pancinengan tinaju. Arapa ya? Bah, robona serat den pancinengan sobung mangke. Arapa gareng? Bah, pas aropa. Oh, tak kene ambian. Maraja akeja. Ai tinaju cubar jajo. Muntak berjajo ambian ngalagi kacai gula. Iya di mana sih ngalah kaca? Mati kayak nego beni pasar ya. Malah daun aja teru kakak kaca. Iya, kan tak masuk akal ini. Iya. Maraja akeja ben ya. Angkok sangat tak percaya apa ucapan ben. Ai, ambian tak aku li tinaju. Seka dimamangkin Retno Anjani. Sangat cetak percaya ada ucapan garing ce aben ampun abujut motak. Atau lemangkin akaca mangkin ngabes dek ka aing talake Sumala. Ternyata pun apa sih katetian jeng bejengan epon etangale cek jelas abe nampun abujut motak tep abeun manusia. Astaga gareng. Apa tinaju? Harapan kok riang gareng mak ropa kadiri yang kok Lemelana kau le kento mator kawan jenengan. Nanging panjenengan tetep tak percaya. Saya kena mangken panjenengan kento ropana etangale dek setong si abujut aeng si bedenang etalaku. Kento kanyataan tinaju. Dutu saapang kok gareng mak duka kok ketutin kadiri yang kok Kiki. urem mana kok gak gareng Orang marah heran dah kok. tinaju cengkolang cengkulang iya semar satu je katetian nyara esok korek pepanika ampun taningan dari si murping cokot tak mangkeng kok reng. Eki Romo, Eki laras tinaju. Kenapa saya tetite guna Romo kento? Katetian panikatore. Ya pantas aku le pasarang panjenengan nyokore tinaju. Nih saking ujian aku le sarang panjenengan tinaju. Munda iya marang kok rapate epai tempeng kok terat kau di kateri iya gareng malong kok gareng. Hai, makin dimin tinaju. Apa panjenengan cok putus asa? Sira oneng gadin to mi pacot panjenengan. Paringi atap ketika ento. Mi pola mi kimangki jalan sedetia boros tinaju. Pati bona pati naju mana bika ule sareng panjenengan sasarengan nyarang ngadep dak resi gutomo tempo aki hanya ontolong boleh maro wana panjenengan
Coba karatin boleh kan iya reng. Eki Romo, Eki leres tinaju. Ya muntak Kanjeng Rama dosa apa sebekal ngarabet sengkok gareng. Eki tinaju. Ya marang adep dak karama gareng. Eki tore cuk muang bektau tinaju. Ayo lek kok. Ada. Romo tore Romo. Iya yuk reng. Tonton sambil reng. Eki. Dosa apa abak sengkok gareng. Mae paste kantaria. Mae paste kantaria ya. Saking abek engkok mak later kagareng. Eki tinaju. Saking abek later kaya. Eki leres keto kotu yakone tinaju. Pola Rama bisa nolong gareng, bisa nolong iya. Dudek kasengko emak sekantaria. Retno Anjani ampun ce apang rasana. Ontong ngata acapur dek talaga sumala kunco maharaup cek senga apas acapur sabeden tantona abujud ketek kauladen mangken elor pasanggerahan prapak na mangken resi gutomo sebik dibien ker mikere kadet yena Retno Anjani mak bisa serong dek kaabe. Anjani Subali Sugriwo songkunana monekir pikir beni Rama seteke tapi ebuna been silanya lepteng kadek karam ebuna koto tanggung jawab nebus sakepina katusaan nangger iya mau ke ketemu beena dek cupu mani Astogino kira-kira temu siapa apa Sugriwo, apa temu Subali, otaba Anjani. Leh, Arya siapa? Dari mungkin jauh, akeleran mangken potrana sikatelo. Subali, Sugriwo, Anjani. Sami-sami nyorkep mangken nyongkem dek ring sepo epon. Rama, Rama, Rama. Ada gareng. Ayo, ayo. Sapa remak bode ketek-ketek pada nyongkem dek kasengko Tengkule Rama Subali Rama potrepon panjenengan nyuun sapora Rama Tengkule acapur dek setong talaga cuken Sugriwo oning-oning abujud katipanika kaule lantaran nyare bodena cupu mani Astogino Rama engki Rama Tengkule Sugriwo nyun sapora beliaki roboten kula dak kasih genteng Rama lebih-lebih Tengkule Rama kaula cuken arap nang setong talaga ning-oning kaula bujut katipaneka Rama nyun sapora kula Rama beliaki dak robo seratin kula Rama Subali Sugriwo Anjani kapila pada salah wujud ngel. Iya. Maraken tegelu. Semar Eki Guste been ieu garing. Eki Guste. Bagong ieu engke Guste
Man mama leca. Anu ulah tak mangga ngabeseki Si ulah. tak mangga. Engke Tak mager aku. ontong tinaju anjani tak abadak. Si mbok nari abodok kok abadak. Engke mun sega dua abadak nyelem ge rupa maragane ko saboten ontong apa berau. Berau arau berakwa. Mbok nama saya tadi sosan saya tina Jumara Jeria. Cak kerja, hari aku susahan. Ki Romo, ale ki kerja boy Romo. Edi ngaki ka pinggir. Be ananjani abujud ketek seropana la abujud ketek. Subali sugriwo sabeten la salah ropa. Iya nak, engkau bisa ngampuni katusaan nabeen. Edi ngaki ngger. Carana been kotu arabet abeen tibi. Kotu been sekatelo ajelena kita paberata na edi ngaki. Kotu ajelena kita paberata nang gunung sunyo pringgo. Subali. Been tocona atapa tadek lain ger esetong bektona. Dewo nang kayangan ria bekal. Minta pentona been bekal eka puto. Bab nang kayangan ria bekal bede kakacuan ger. Si jelas been teti senopati kayangan. Nyopre been bisa abeli asal robena nak subali been kotu atapa. Ngalong artena atapa gentong. Tak sesep akate beburu tapana been. Engki Kanjeng Rama. Apa boleh been sugriwo been kotu tapa ngidang. Tapa nongkel nang gunung sunyo pringgo. Anjani kotu tapa nyantuko. Tapa nyantuko area atempo pada nakata. Cuma ropa si tangali beten kotu bedeneng edi lemaing. Cek ngakan ben ping mun tade kakanan nyanter ka bibir. Cek nginom mun tade epun nyap-cap ka bibir. Jeri anak tugasa. Subali ben kotu agentong nang epung kana kaju seka sebut kaju mandiro ngerti. Maturingkih Kanjeng Rama. Sateja tugas bekali jeleni mungkin ampun takdir dan kula dari semur ping ceket. Ping cuma malar muka. Dewa belas sedek ten kula. Ben anyona pamucina Rama. Muka ten kula cepet ekatarema parnyoonan. Iya nak, puji selamat. Mara berangkat. Cuken ten kula Kanjeng Rama. Raden Sugriwo nyuun pamit. Ajelena ke tugas. Tapa beratai gunung sunyu pringgo Rama. Iya nger, mara berangkat. Muka-muka pada cepat etarema parnyuunan. Ayule, Sugriwo, ekik ngiring kakak. Cuken Rama nyon pamit dek panjenengan muga-muga ten kula cepet etarema parnyoonan Rama. Iya nak iya. Puji selamat nger. Mara berangkat jeleni geris ria. Bab Arya kodrat dek kabukan. Kotu wajib etarema. Engki Rama. Semar eki matoro anjani sampengi dalam tapa berata. Keng cek semak bendek ke anjani. Eki nyara kude gareng Teh. been nyampengi Ki Subali ben Sugriwo kelaben bagong Ki laras Teh. maraki banjani dek gunung sunyo pringgo Ki tore Teh. Ore tina juan jani. mayu gareng acolona gareng Ore tina ju. ayo mayu engko ereng saking apa lapokian saking abe toles satanang kok gareng pas nase kantaria ayo Ki laras tina ju. Pasap berbantu tina ju.
mak saberia nasib sangkok gareng pola abe tole satanang gareng mayu pasap berpanarema se panarema yang ger engkau tade pegaan hanya onaki beende simurping ceket sekatelo mau kecepet ekatarema nyopreben cepet abuli asal dek karobena si sempurna ger yantosa epojiena sanggar pemuja tak eka cari tamangkin kabeden epon ampon tak eka tilak pole pertapan Gunung Sukendro kau latihan 48 dari mungking jauh pagunungan Sunyu Pringgo Raden Subali Sugriwo sampun abujut motak etorok buntek mangken garing kelaben bagong sebekal tapa berata garing Kento. Satya Ria Senyamana Gunung Sunyu Pringgo Eki atin. engkok bekal tapa berata Eki. menurut debuna Kanjeng Rama kok kotua tapa getong kaju mandiro Eki ratin. Ketibon apa? Saya tuju kento sarang pancinengan. Muka-muka pancinengan kento kayaknya pertolongan dari sumber pengceket ratin. iya bean ye lek Sugriwo aro mungkin bere bean kotu alaksanaaki tapangitang maturing ki kakang dan gula bekal tapano soko nongkel akatiketen iya mayu pada jelen nyarah yatore kakang serau ulah karatin Subali Lu tak jeri ya saya pikir. Sugriwong kiki aman tertulia cepet etare mabar nyonan na Iya, malaikat sabuli asal maksud tangkok. menurusan kini kong ki agetong ngamun pas abulanan beremak anaul Woi, iya jira ketong aja bersih komumpas locot kan butuh. asratin Sugriwo kini kok soko nongkel Iya. boh Romo makna beng donjo nih Apa Romo mak nabong ra? garing Kento Romo. Nabong panjenengan boden apa? reng Kento Romo. ari Cina Juna bodo mungkin dia elak beto seramarak kerdu telok anwareng Boh, Cina juga bodo iya. iya arang kok Cina keluben engko olah Romo kerong kara Cina udah Kini ka ratin pun aja lene juga wah. iya Cina cok mak semak ya Ki. bekte pon mangkin nalekana Raden Subali Sugriwo ampun ajelena kita tapa berata tapa ngalong tapa nyantuku tapa ngidang jugen anjani tapa nyantuko semencar sarangan retana ma oning-oning mangken Betoro Indro dari kayangan Junggring Saloko nyemak mangken dek Raden Subali Cong Betoro Indro
Kanjeng Paman Ismoyu. Iya. Paman mak tak kerja de tengah bu anak. Paman. Dan kula parlo de titisan Narsi Gutomo. Subali kelaben Sugriwo. Karena dan kula parlo bentuan Paman. Oh iya nak iya marah ya tore. Ya tore. Cong Subali. Apa boleh Sugriwo? Marana kendegelu tapa beratana beun. Ya engkau parlo bentuan beun ger. Engkau betoro Indro. Aduh maturengki. Mangken dimin yang Indro. Dan kula Subali ngaturake sempes hongkem. Dan kula Sugriwo ngaturake sempes hongkem yang. Iya nak etarima sempesong kemabean Subali ben Sugriwo. Edingaki yang ger, maturingki yang. Engkau satiana minta abentuan abean. Beb neng ekayangan ria kaco lantaran beda setong rato sekasebut Maheso Suro kelaben Joto Suro jira sataritan. Senguasai gua keskenda. Arwana alamar tang anak Dewi Toro ben kok tak etarima ger. Lantaran beni carana bangsa kasar Arya alamar bangsa widodari. Ternyata ngabiak kikakuatin para dewa kapiro kabun gen. Satya Maheso Suro Joto Suro lah abeli dak gua kiskenda. Milanang kok minta tolong nak. Mun tak beun ben alean sapa si bekal nolong. Sapa abei si bisa nolong. Antara Subali Sugriwo bisa mate Mahesa Suro kelaben Joto Suro. Kencerena Dewi Toro. Umpamana Subali unggul paperangan. Akabin kelabentang anak sekasebut Dewi Toro. Umpamana Sugriwo, iya Sugriwo sekotu parkabinan kelaben Dewi Toro, nger. Ngerti nak? Maturingki yang Indro, mana bisa kak dintotin gule bekala bentuk para dewe kayangan kong langkong junan tilem. Teti kira-kira mungkin kak Dima, gua keskenda parcelenan dari kak Dinto yang. Iya nak mungkin lauk dina. Maraben arontong kelaben Sugriwo, beruk bedena. Ya arwah Maheso Suro Joto Suro maturingki dan kula siap apa tujuan film yang tapi sak beluna bean mangkat lebih keluna engko abelia dek jungkring saloko ya nak ya mula deki bede artina keunggulan engko pasti nemuni bean eki nyarah ya tore yang Paman dan kula nyon pamit dimin sabetara dek kayangan jungkring saloko. Oh iya nak Indro iya marah ya tore selamat ya cong ya. Sugriwo, maturingki kakang, ayo lek cek bita bidina. Cocoki dok mungkin lauk tarik dari dina, sari gua keskenda. Maturingki kakang, ayo Semar, eki ngereng Raden, gareng. Ngereng Raden. Oh nih kontar akeket. Iyo, ntar perang ya. Akeket. Perang rawa. Oke. Maduh. Yuk. Sorry Din. Iya, mayu mangkat. Betoro Indro, ampun meber abeli dek kajunggring saloko. Kau laten pat lapat dari mungking jauh, gua keskenda, tong setonga gua secukup raja. Dalam gua panika bede setong keraton, se raja na luar biasa. Kuasai asrengan Prabu Maheso Suro, Joto Suro, satretan se sakti na luar biasa. Para dewo kapun dek Prabu Maheso Suro, Joto Suro. Salangka dulangka Raden Subali Sugriwo osok semak mangken dek labeng gua keskenda.
Kaso niku. Katanya kaso, na. Joko-joken niku anu nabe. Yang diwa soro. Yang diwa na. Marah siapa mai susuro ini ko jana. Gua tak tahu ki ya tia. Tiga masuk akasak niku labeng gua narajo niku. Macem. Tara masuk ke gua temu macan. Duduk jadi ya tia. Kita peneng itu masih bocah ngaing ya wis ki. Iya mun ngawasi luar itu lum cek raja nama sih. Nonton tahu boy saya masuk anak pada ki masuk soltok nontonan. Iya jadi ya. Takut bodoh lara waya do. Iya Latina. Eneng dina gelu engko arep keben Sugriwo gareng. Gitu. Iya reng dineng nang cok mak semak kaku ya lho reng. Romo furu furu amonyi tabak kaya wis ki. Pembian dina juan jani tina mo. Yo Latina cok dengan bertapa gong. Bertapa. Apa na Romo? Le Sugriwo maturing ki kakang. Sapa si bekal masuk lebih gelu apa engko apa beun? Dan gula tretan si paling muda kakang. Panjenengan tenang saos. Tigel dan gula si bekal abruk bedena mai sosuro jodo suro. Ompamana dan gula kabun panika esampung separang panjenengan kakang. Oh iya lek marah. Cepet masuk mun parlo patee mai sosuro jodo suro. Eki gareng. Engkau minta pamit. Bekal masuk abruk ke dalam gua dina. Kaireng tid. Tak kacatur, luar labung gua keskenda. Catur mangken, delem gua keskenda. Prabu Maesosuro, Jotosuro. Seampun arencana, kaangkui ngantos kabar para dewa. Manabi tetep tak itarema lamaran sejelas bekal ongke poli dek kaendran, bekal ngancor kayangan Junggring Saloko. Le Jotosuro, saare duaryaki, mon dewo tadek ngomber, mayuk ben kok miber dek kayangan, mon parlo rosak kayangan Junggring Saloko. Matureki, dan gula siap abila panjenengan kakang. Matiodi bekal agempur kaendran kota bekayangan. Bagus. Loh, Arya siapa mak beda tamoy bangsa ketek, masuk dek gua keskenda. Bangsat apa ya? Hei, ketek laknat. Mata atoran benta dek pangaporan. Masuk dek tangka kuasaan gua keskenda. Sapa ben benapa tujuan? Sengkok Raden Sugriwo, utusan Betoro Indro. Engkok datang dek nak kaangkui, nompas kota bemate ebeen. Korang ajar dewo. Mak sampean sekerem mata sabena. Ketek laknat. Mon been utusan Betoro Indro. Ayo, abi eki kakuaten pabrangan. Iya, marah. Abi eki gendima kasaktian been. Engkok titisan Resi Gutomo Raden Sugriwo. Wah, tak tahu titisan siapa. Bang Satria. Ayo, iya, marah. Ayo le Jotosuro. Kerobut Raden Sugriwo. Matureki. Nyara kakak. Ya. 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 Waksat. Ya. 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 Oh. Oh. Ya. Oh. Ya. Ya. Oh. Oh.
Nalika mangken Sugriwo ampun kabun di lempah perangan. Sekacator mangken labeng gua keskenda. Subali si ampun ike patake sarengan Prabu Maesasuro. Aduh. Ba Maria. Oi. Bama tetibal nih gua boleh. Ngaki yang kok mantak ya wis iki. Mantak saya nggak udah perai dulu. Kata ora. Sugriwo beun kabun le. Matoring ki kakang. Maesasuro joto suro kekuatan luar biasa tun kula kabun kakang. Iya Sabrina le. Satya urusan engkok bekal ngokor gendima kasaktianna Maesasuro joto suro. Edi ngaki kapi Semar Gareng Bagong. Gini. Le edi ngaki maturing ki kakang. Engkau ajencia dek kabe. Saumpamana engkau deki masuk dek dalam gua gakus kenda. Saalana engkau paperangan le. Umpamana bedede remira keluar dari labeng aku dina. Berarti Maesasuro joto suro mate. Tabeng kok kadelem gua keskenda. Keng umpamana le derepote keluar. Berarti kakang si mate. Berarti engkau kalah dek Maesasuro joto suro. Tak usah banyak carita le. Totop labeng. Berarti engkau lap. Tompes berarti engkau lah mati. Maturingki kakang. Satu je pesan panjenengan esak sini Semar Kelaben Gareng Jugen Bagong. Dan kula siap ngistuaki kakang. Iya. Selamat ya le. Engkau bekal masuk. Iya tori kakang. Gareng kok pamit. Eki tengah tedin. Pamit Semar. Eki ngestedin. Ayo kok pamit gong. Engke ngateten ten kau letak noro ah. Siapa ngajak ke bokna? Ampun masuk Raden Subali dek labeng gua keskenda. Gareng Semar Bagong Raden Sugriwo sepakun ngintip eluar nyocokena mana bideremira. Berarti Maesasuro joto suro mate kotuna beng dek gua keskenda. Mana bi derepote keluar dari labeng gua berarti Subali ampun gugur labeng kotui totop kelaben beto si raja. Oneng-oneng sak belum beda tanda atau betalade. Tanda dari dalam bengku, betoro Indro mangken toron pole dari kaendran. Ngibe setong hadiah. Separloi paringaki dek Subali ben Sugriwo mana bi unggul paperangan. Potrana, seeketeng mangken meber di atas bengabeng. Engki panika Dewi Toro. Bobo. Di wadah teng boleh. Wara gua tak pada nek dah. Mau boleh segi gua dah. Ger Sugriwo na maturing kiyang ngaturaki sempeuten kula iya nak iya Arya nak hadiana Arya tang buduk Dewi Toro kira-kira lamari paperangan ten kula lastari nanging ten kula kabun mangken kakang Subali semasuk yang oh iya nak tapi siap Ger Toro nak matoreng kirama bean nyampingi Sugriwo pola Subali deki unggul paperangan bean lasna teti lake binina kelaben Subali ampon ya tore rama ten kula malabunga mana bingau leka emas Raden Subali ten kula nonot pon apa debi pon panjenengan rama iya nak iya yang ger Sugriwo nak sampengi ya Dewi Toro engkau sakece abulio poli dek kayangan maturiki nyarah ya tore yang paman dan kula pamit iya nak Indro iya nak marah selamat ya cong ya ani ko hadiana Iya Juria. cok saya nggak abula sora perang. Iya. Pas menang oleh Dewi Toro ya. Tarik ke awan nang. Masih asar ada pak sabulan penteng ulang aja. Bener rata kerasa rawa.
Iya. Raden nih kok. Raden Jot. Mapan ki pun anak nadiwa. Pakun saya diwa mun buat lah. Lek Toro. Engki Kakang Sugriwo. Iya muka-muka kakang menanga di lempah perangan. Engkok mun pas aepar kelaben bencik bungana lek Toro. Engki muka-muka Kakang Subali unggul paperangan. Tak ikatunging mangken neng eluar labeng gua keskenda. Secator mangken delem gua keskenda. Maheso suro joto suro. Lek tompes mo sangrol. Latade Sugriwo. Eki jelas mati kakang. Iya, bisep. Aduh, habis apa ya mak ketik boleh. Hei, oh, sabar ya. Ontur ketek datang ketek. Ye engkok Raden Subali. Titisan Resi Gutomo Gunung Sukendro. Oh, Subali. Segelak Sugriwo. Ye, Sugriwo ale engkok tretan engkok. Tuti sataretan. Apa maksud tujuan adena? Utusan Dewa Betoro Indro. Pada kelaben Sugriwo. Maksudnya bekal alorok. Iya, bekal alorok. Karan buen kurang ajar. Aku begi seru, aku begi kacon ngeka endran. Subali. Satia tak usah banyak rembek cong. Ayo adep bingko. Mak be anu unggul apa perangan. Dewa 100 dewa lah pada kabun. Subali. Ayo temoni Maheso Suro Joto Suro. Iya, marah. Cek banyak sasompir. Gendi maka kota nebean engkau alat ini. Wah, kurang ajar Bang Sadra. Ayo, lek Joto Suro, maturiki. Ngiring kakak. Ayo, iya marah. Ayo Subali, temoni kok. Tak usah banyak rempet. Ya. Wah. Ya. Bangsat. Water. Ya. Rasa aki ben sadia. Hancur ben. Maheso Suro Joto Suro. Mati tak kira odi. Sekak dimamangkan Raden Subali unggul paperangan. Cetak ke Maheso Suro, cetak ke Joto Suro. Sisa taritan yatu. Milana ancor mangken. Dua dere acampur. Otak epon Joto Suro. Maheso Suro. Aberna pote sarangan dere mira. Acampur. Keluar mangken agili. Dek labeng gua keskenda. Tak ikadung yang mangken derena Maheso Suro Joto Suro derena otak acampur derena daging mira pote keluar dari labengku seekaulatin mangken Sugriwo sasarengan. Aduh Semar Rajin Arya mak bededere pote dere mira. Oh reng Kento. mak dua berenal. Leni karo. Kau udah saya maksud kain toh. Karena dere kento campur. Lu neng. Ki. Garing. Ki. Monde iyeng kok yakin. Ki. Soalnya mun pesena kakang gelek mun dere mira. Ki. Engkok suruh cepat masuk berarti kakang unggul paperangan.
Gilaras ti. Maiso suro joto suro mate. Engki. Pote si keluar, labeng kau tutup berarti kakang si kabun. Gilaras ti. Tapi ya dere mira dere pote. Loh, kaento saya maksud kau lah bingung juga din. Iya, iya kok percaja. Jelas kakang Subali mate, maiso suro mate, joto suro mate. Ngerasa kaento din. Engke mesti jenak kabi kene kadorona. Iya, mi aborong jira lek. Merah putih. Sino pandira wa. Engke kene kok keluar. Aduh. Kosok santer kok. Banyak numpuk. Engke. Hai, bone kempen na ini. Babon ni dorong. Oh, dorong. Iya. Iya, jelas si kadua ya pada mate. Gidin. Lebih bagus toto pala bengkok pun sekali. Kisah ebon. Sekak di mamangken Raden Sugriwo mundut setong beto sinal lebih terajin. Lebat kesaktian ben kekuatan nipon. Yang kak mangken terus toto pagi dak labeng gua keskenda. Boto yang kak. Iya. Dori gelar. Boto karajo na yang kak kay toto pagi kay labeng. Ada atau top lah. Mun bula dion desa teduk kelaru lagi. Na babadukan nila. Iya. Nyala jo jurusan naga babadukan anak yo. Kanan terus. Garing. Kento di. Lamari riwayat ta kakang Subali, maiso suro joto suro mungkin depak kendina. Ki. Deti hadiah benengkok bekal ikan diengkok ben kaberiang kok matora dek kayang Indro. Gilaras ti. Lek Dewi Toro. Mator engki kakang. Sejelas kakang Subali lamate. Maiso suro joto suro mate. Kan berarti hadiah kan diengkok. Engki tak papon apa. Kak Emas Subali juga panjenengan menot kaula sami juken Kak Emas. Oh iya, mayuk satya ngadep dek yang Indro, dek kayangan. Engki nyaraya tore Kak Emas. Iya. Ayo Semar, ongke dek kayangan. Ki nyara ya tore. Oh cok ongkong ke gelo lewat dia gelo panai anak tak nemu. Wah mak tak karang bonai. Ya ada urut dia nyaman. Lo berada di rumah. Iya, marah toroti bagong jeria. Ki. Sambil ngongang ke ampuk anjani. Ki. Ayo lek toro. Engki nyaraya tore Kak Emas. Ayo garing. Tore din. Mangken tak ekatunging Raden Sugriwo ampun ngibe Dewi Toro sebekal ngadep dek Betoro Indro eka carita mangken edelem gua keskenda nasib epon Raden Subali. Tak ekatunging kabadan epon Raden Sugriwo seampun ngibe Dewi Toro ampun bekal ngadep dek Betoro Indro. Sekaulaten mangken nasib epon Raden Subali edelem gua keskenda. Maheso suro, jodo suro. Rasa agi mun satya beun. Ancur cedak kesataretan. Tanduk-tanduken potong remuk kabdi. Iya. Satya kenjeren
paparing dewa Bathara Indra engkok kudu juduen kelaben Alek Dewi Toro. Sekak dimamangken terus abeligut Raden Subali keluar mangken dari dalam gua Keskenda nanging ponapa si ketetian Lek Sugriwo kok dateng lek. Tak kerjat mangken ternyata labeng ampun atoto beto karajena. Bingung mangken Subali. Berarti ampun pikirah salah paham dek katretan Lek Sugriwo. Mak kurang ajar be. Atang kok lah apesen mondere mira keluar dari labeng kuadina berarti meso suro si mate kelaben jodoh suro. Tapi mak pas itu top labeng cek sing ada repote keluar kan patot ben notop labeng berarti kok si mate monde iya ben lecek pengkhianat dia kasingkok cuma ibir-bibir sing estu akhir ngataretan. Sugriwo rasa aki ben satiale sekak dimamangken Raden Subali ngabi eki kekuatan mangken ngabi eki kesaktian ngacar berek ngacar timur pujar mangken beto sampun atotop dek labeng gua Keskenda kurang ajar wasat ya 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 ujar labeng gua Keskenda tole kangen tole kacer Sugriwo ampun tade Semar Garing Cuken Bagong ampun tade atambe yakin mangken Athena Subali cek tretana ampun cenguco ampun lecek kurang ajar Sugriwo munde iya berarti been lalang elangan si ataretan iya mas kade remah been bekali sehari kelaben kok mate lek ben tak kira udi berarti ben lecek cenguco dek kangkok bangsat cek buru bode dimma ben kurang ajar Subali Subali Sugriwo Sugriwo angkok Subali dente ampun dilempar jelenan jauh Raden Subali secator mangken jelena Sugriwo kelaben Dewi Toro mendek mangkin sakecek dilempar jelenan Gareng Tadin cek kasonar ya kila rastin ku sedengan kan tompon saya jelen serangan Romo benalek tin iya tapi mayuk sakecek lebih bagus nganteleki kasaktian ki lebih bagus ongke dek kayangan ota beka endran ki cuma engkok ni serah dek kakang Subali ki kain tadin nasib pada kelaben mai sosuro jodoh suro kila rastin mate abereng delem gua Keskenda ki Lek Toro Engki Kak Mas Sugriwo iya tapi ben aromasa tak kasta oleng kok punten Kak Mas kaula malah seneng oleh panjenengan karan panjenengan juga kamasuk abento Kanjeng Rama nang Eka Endran otobo kayangan Dunggring Saloko iya iya mungkin kok bede cukup pasti kelaben ben Lek Toro Gareng kento engkok deng padengen Karatina Subali ki sampai satiala tado umur kening kocak aki tade sen pesen belek kak kangkok Gareng ki Romo
dupa sera. Sereng pun kento tak mangki ide Ratin Subali. Yang titikal dore Romo pasapel kau udah sarang pancinengan Romo. Ne serawula. Iya joria le. Kurace open naula. Iya mas pola na Subali kau na. Dosa pa sinyang naon bula sekolah ne ko ada wan. Ya latin aja kaja paksa minta ka Romo. Bakti pun mangkin. Saya na mangkin se laut di lempar celenan. Ma oning-oning Subali mangkin rijau. Sugriwo, Sugriwo, Antosuto, Sugriwo. Tak kerjat mangkin Raden Sugriwo. Satu jenis ya kumpul, kabilang Dewi Toro, Semar, Garing, Cuken, Bagung. Tak kerjat Subali ampun deteng. Sugriwo, mak kurang ajar bener. Lecek janji berarti bak nekat pengkhianat dek kataretan. Mai sosuro joto suro mate. Ternyata labeng itu top ben-ben saking Betoro genjaran dari Betoro Indro. Bangsat rasa aki ben sate. Aduh. Bangsat. Aduh. Ya aduh. Rasa aki ben. Aduh. Nyon sapora kakang, nyon sapora tengkula. Kali rupun apa tengkula? Sapora, rasa aki ben le. Mate, wangsa. Ya, wah. Aduh. Kamas Sugriwo iki. Apa-apa panjenengan makduk keyajar ketiba nikah Kamas. Kurang ajar. Sugriwo tang teretan kurang ajar lek Dewi Toro. Garing. Kentot. Soro bener yang ataritan ngak jeri. Eki maksudnya buat pancinengan katibon apa tuh? Beun lak ngiding besen kok. Eki Tapi ternyata labeng itu toto. makin dimentin. Estona sagak dintotin. Pon apa sakalan na kento pesan dari pancinengan kento artinya tak kurangi tak lebih itin. Engke jen bener. Iyo. Apa? Tapi kenyataan natin. Bektosen kau kento nyaksene kak disa. Pesen na pancinengan kento antara nada repote serangan merah. Iya. Cai pon manabi dere merah berarti Sugriwo kento Wah, Raden Bener, Sugriwo. Subali menang. engki berarti pancinengan andi kaunggulan di dalam peperangan. Tapi ternyata tin. Dua doro tin. Pote mira pote. Wah kaulah nongol pa dari dalam. Si keluar aku amat teker ngulpar awan. Engki kakang. Dua doro macam keakili dari luar labeng. Tun kula nafsir panjenengan cuken ampun. Kabun di lempah perangan. Mai sesuro joto suro. Ternyata panjenengan bodoh. Nyon sapora tin kula kakang. Sakatukai pun panjenengan. Benih karena tin kula teka dak panjenengan. Ampun ya tore kakang manabi panjenengan unggul paperangan. Dewi Toro serang ten kule sera akia mangken dak panjenengan kakang. Tak kerjet mangken Raden Subali. Saampuna oning ponapa jejer otabo ponapa tunging dari ale epon Garing Kento tin. teti si keluar dari labeng gua rua dua bernadere si keluar. Kelaras tin. Aduh, le Sugriwo, monde iya berarti kok salah paham dek kabeen. Iya kok minta sapora le, enjek le, engkok tak bekal arepuk Dewi Toro, le setingkolek dek kabeen, esra agian kok dek kabeen. Been akabin kalaben Dewi Toro, mungkin lah pas dena been, demi been le, demi semurping jeket para dewa kayangan, engkok ride luar dalam kangkui been Dewi Toro lek Sugriwo. Engki kakang sapor aki ten kula. Iya lek iya. Nalika mangken pada sadar dua sataretan. Betoro Indro mangken toron boleh dari Junggring Saloko.
Ger Subali, iki ngaturake sempe songkem yang. Dere mana? Mak pada beder ya. Iki ten kula salah paham. Guru saus ten kula ngajar Alek Sugriwo. Karan ten kula salah paham. Ten kula mesen manabi masuk di dalam gua bede dere mira keluar dari dalam gua. Berarti maiso suro jodoh suro mate labeng pakon totop sang ten kula. Ternyata menurut Alek Sugriwo seakili dari luar labeng gua keskenda dua macam dere ote mira sangkana ten kula pada mate serangan meso suro labeng etotop karya cer Alek sereng ten kula nyatana beni ten kula otabe tekad dek ka Alek cuma ten kula kalero salah paham salah nafsir Alek juga tak oning yang iya nak Ger Subali Bean sadar Satya engkih sadar Satya ada remah Dewi Toro apa kang kui bean apa kang kui Aleken ten kula rida kang kui Alek Sugriwo tunya akhirat ten kula rida yang iya nak iya berarti bean buru kapat tu berarti bean norok jelena kodrat mungkin Sugriwo pacet pas dena kelaben Dewi Toro engki yang Ger Sugriwo matur engki yang Satya nak kiba sebini maeso suro joto suro lamate gua keskendo tadek si nguasai sapa mon tak beun nguasaan matur engki mana bisa kadintotin kula nyon pamit bekal nguasai bekal nata rakyat gua keskendo serangan Alek Dewi Toro iya marah berangkat Ger Nyon pamit ten kula rama. Iya nak Dewi Toro. Kakang Subali ten kula nyuun pamit kakang. Iya lek marah berangkat. Ator kotu adil bijaksana beun nata rakyat gua keskendo. Eki nyon pamit. Allah gareng. Eki ya. Semar. Eki nyara. Ya tore Ratin. Eki Tin. Ger Subali ring beun ki blunde pak nak partolongan dewo abelio pole beun dek gunung sonyo pringgo terus haki tapa berata tapa ngalong ger kendim madeki beun etarema kelaben semur ping ceket motoring kiyang ten kula bekal berangkat pole nyuun pamit abelio dek pertapan gunung sonyo pringgo mau kecepet ekatarima parnyuunan abeli asal ropatin kula yang iya nak marah berangkat ngas tete yang Ger Subali Neng Atetin iya gareng Paman Jong Indro nyara panjenengan serengan garing Bagong ampun lastari ajileun ki tugas bedeneng ialam ceket nyara langkong sae abeli panjenengan dek Kajungring Saloko, Kanjeng Rama Sang Yang Jagat Girinoto, ampun cek kerong ngadek kanjenengan paman. Oh iya nak, iya mayu Indro, engkau juken kerong dek karamana, dek Alek Betoro Guru. Ayu reng, Eki ngereng Romo. ayu gong padome berdek bengabong, engke nyaramo, Si nyaramo. nyaramo. Romo, Ayu cong Indro, eki yatore paman. Satu jena mangken. Terus meber di atas bengabeng Betoro Indro Gelora Semar serangan potra-potran Abeli pole mangken dek kayangan Junggreng Saloko